Is sinne Lína, Christina agus Anna. Triùir nighean le ùidh Na Ball-coise. Tá sin seo ag páirt rally ar an taobh burst an Na Hearadh. Bhar bhfuil imitach géime Ball-coise ar bhí ar a chuaigh hána bliana le Club Na Hearadh. Chai Club Na Hearadh is teoirteach an nangdeag fichiad nuair thu chlór líomhar chím talamh gan coimhead. Tá sin héin ar géimeann ó gá a cléiche is an skipan an áchtaí, a tá sin an dúil go rá cúsin go maith difriite nuair a háiseach an clubbe 3 bliana rais. Sé leiche seár a bhecinn was sin cuiche as a ngilean rúich, cuiche bach, agus a sin cow to nothing. Agus annig mi sé the motions, tam mi gáid gwan hua mi éid, agus scored mi goal, was sin do extra time emotion. Hua mi goal in las joy sin, hua sin i gúch ba chiad trap cuiteach. Seo ich i mór a sin as Na Hearadh. Jane Cúnachan a seár a hacket. Fes gur bhór na sin cúpalóis hawl an na bathcrocht an góir. Agus a sin clúchan dói rúis charad duine corm sa bhuigan gan dynamid cálias a rúa a teost a chud a dói a chab a cudamach gastio i dhéimna agad gachel is chúpa. Ach rhaid sin grán seo'r trí go gá. Agus ag tead go dhéimna a bh dúlachad go bh cúpa gáir seach a thar a scialad cúpa. Thar a scialad duine gan Nighean ag ródras ma join Ball-coise lóis. Agus go má támailte nach ro carán bheadú síach a léin. A chó sin denmh pe an cnuasach hús, cainach hús, feisach in caranna, ag na lochan bh an cúpa bhliú na runne sin. Agus goláh mi hen agus skipaid a bhacinn, éimis mach go leáin, a láh sin ráris, agus slorach sin an teag an duine sin, slorach sin ballach peic an na hen agus asú go chúch peic peled a bheitthe. Agus ug sin bhuaas, go lá sin achal leis. Ba gan y 3 nighean yn eile idd y chlas acam agus ys y chlas fe esmichiwn agus y chlas esís na bísle agus fas yn cwtiach fe ùidh fórach gan fi clwche Ball-coise. Agus y teacher y facin feisio i hen mae di anna tŵt mae'r ganeiche mit i feisio uafasach mae haid i fi brosnach nighean yn gofi clwche Ball-coise. Agus sin mae'r hosich mi clwche i hwn fag sin gael parst an y sports festivals rútan mar sin féisian is fiagal náte agus ag gúnám get nach romi clúche an skipan na fíd ha na de bheith se céir blana díor go gúis ha bheit cúpa cemní ga chlúche thula bliana agus chaíoríaramsa páirsteáil an hen agus ha ag an náim sin choraníon in ítid de clúche Ball-coise sé díoch bailaiche bh clúche fat agus ha scríb Marianna chun chamatí fer a bheith asciún Ball-coise an na leos agus Na Hearadh ra chusáin na chuúta níon clúche hiún sé bailaiche bheits bheit go bhí go chlúche agus mar sin na de scríb isiúcha ra nach roi ceast nach chuúta níon bhí clúche me bheith cumas achcha sin na de thuaid mise clúche cóladí tím skipan na ballach agus bheith sin go aondineach. Táin go Brownie, Dan agus Lína is an na scialachcan aondineach achcha. Tá seo ar sealadh go háisiín iad mar a ha cúisin an na Ball-coise iad áirichaigh had na líam sin. Tá fóla seo go raibh barach is skipa a hain, sé coirsneach go hain.